Iyi ni Top Figure TV, twongeye kuba ikaze mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe muri kumwe na com. Tubasaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bigende bikugeraho byoroshe. Tugiye kuganira ku cyorezo kiri hanze aha, icyorezo cyakiye igikuba, ndavuga icyorezo cy'amaso. Rero tugiye gutangirira ku bimenyetso by'ukuri. Ni amaso akabije, ni amaso yateye ikibazo hanze. Ibimenyetso rero ushobora kumenyera ku muntu urwaye ayo maso, icya mbere ni ukugira amaso atukura, aryaryata ndetse n'amarira menshi mu maso. Ubwa kabiri hariho kokerwa no kubyimba kw'amaso, iyo amaso akabyimba. Ikigira gatatu hariho gutukura cyane kw'igice cy'umweru cy'ijisho, cyangwa ahagana mu bihenehene usanga hatukuye cyane. Ikindi kigira gatatu hariho kugira ibihu mu maso, bigatuma umuntu atareba neza. Ugasanga mu maso hagiyemo ibintu by'imyijima bituma mbese udashobora kureba neza. Ikindi amaso agafatana, hakabaho ugufatana kw'ibitsike n'amaso ku buryo gufungura amaso bigorana, cyane cyane bikaba mwa kiriya gihe cyo mu gitondo. Hariho kandi amaso usanga atinya urumuri, agatinya kureba umucyo. Rero ngibyo bimwe mu bimenyetso by'ukuri biranga amaso. Amaso ari hanze mwa kino gihe, amaso yateye igikuba cyinshi. Rero tugiye kureba uko wakwandura aya maso. Ese aya maso wayandura ute? Wayandura bigenze bite? Icya mbere kugira ngo wandure aya maso, hariho gukora ku gikoresho cyangwa gukora aho umurwayi yakoze, hanyuma nawe ukikora mu maso. Bivuga ngo aho umurwayi yakoze yarwaye ayo maso, nawe ukahakora ukikora mu maso, deja iyo ndwara wamaze nawe kuyandura. Cyangwa gusuhuza urwaye iyo ndwara mu gihe yikoze mu maso. Iyo umaze kumusuhuza yikoze mu maso, mwakwa kwikora mu maso kwe akaba atigeze akaraba intoki neza, hanyuma nawe wamaze kumusuhuza ukikora mu maso, already nawe indwara wamaze kuyandura. Rero nguko uko ibimenyetso biteye, nguko uko indwara yandura. Rero tugusaba gukanda subscribe. Mu kiganiro gikurikira tugiye kubabwira uburyo wakwirinda iyo ndwara n'ingaruka zishobora kuzagera ku muntu yamaze kwandura iyo ndwara. Rero urumva byiza no mu kwirinda, kuko baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Rero byiza twakwirinda ko twamaze kumva ibyo bimenyetso, kugira ngo by'ukuri iki cyorezo kitatugeraho, mbese tutazagirwaho n'ingaruka mbi zijyanye no kumara cyangwa se no kurwara iki cyorezo. Rero tugusaba gukanda subscribe, maze ukanda subscribe ugasakanda nawe kukazogera, kugira ngo ibiganiro byose bigiye gutambuka inyuma y'iki bigende bikugeraho. Mwakoze no gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. Ciao.